салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. Якояки шуморо ба дарси навбатӣ ва дарси нахустини забони русӣ аз китоби «Дорога в Россию» хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. дӯстони гиромӣ, дарси якум аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби «Дорога в Россию». китоби «Дорога в Россию» тахминан аз 2 ё 3 ҷилд иборат аст. имрӯз мо ҳамун ҷилди аввалро оғоз мекунем. яъне ҷилди аввал барои касоне ҳаст ки яъне забони русиро нав мехоҳанд оғоз кунанд, шурӯъ кунанд омӯхтанашро, ёд гирифтанашро. бинобар ин ва ин китоб низ чӣ хеле гуфтем барои сатҳи ибтидоӣ аст. яъне «Дорога в Россию» 1 элементарный уровень, учебник русского языка элементарный уровень. хуб озир як бисанҷем ки овоз агар хуб бошад баъдан китоб мекушоем. ягон нафар агар бошад лутфан хабар кунад ки овоз чӣ хел аст. фею якум лайк, ташаккури зиёд апай Фариза. хуб, Рисуи Микрасим салом. Ва алайкум салом, хуш омадем. Рисуи Микрасим, готовим дома. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадем. Готовим дома. Рисуи Микрасим якум лайк. ташаккур барои лайк. готовим дома. шав забони туркӣ буд ку чӣ рӯз русӣ кардем. готовим дома, намедонам шумо дар аввали эфир буден ё набуден. дар аввали эфири забони англисӣ намедонам буден набуден. гуфтем ки рӯзи душанбе англисӣ мешавад, сешанбе туркӣ мешавад, чоршанбе русӣ. боз бармегардем, панҷшанбе англисӣ мешавад, ҷумъа туркӣ мешавад, шанбе русӣ. ва якшанбе барномаи саволҷавоб аст. яъне 2 барнома дига мешавад саволҷавоб, қисми 9, қисми 10. баъд аз қисми 10 дарсҳои компютерӣ мешавад рӯзи якшанбе. дига барномаи саволҷавоб намешавад. бинобар ин ин буд рӯзҳои дарсҳо. Рисуи Микрасим, алайкум салом, хуш омадед. фею хуб аст. Рисуи Микрасим, ҳама каса дар чат будагиҳо созе. фею беҳтарин. муаллим, интизори дарси русӣ будем. хеле хуб. Рисуи Микрасим, будагиҳо. фею лайкро фаромӯш насозед. бале, дастархон зебо салом. алайкум салом. фею лайкро фаромӯш насозед. фею ҳамсинфон,
شما در چند تا لایک نشون میتید. خب من در 2 تا نشون دسته اما 7 نفر است. خب فیو علیکت بر سلام دستای خودی بود دیوم لایک تشکر. خب دستای خودی بود 2 لایک نشون میتید. فیو همه کسا لایک رو فراموش نسازید. بله اگر زحمت نشه و لایک مونین. خب گاتویم دوم بوده بوده پرسید. بله یعنی این درس ها برای نو آموزان هستند. یعنی چند بار تکرارا طلب شده از ما که چرا درس های روسی را سر نمیکنین یا کی سر میکنین. بنابراین تصمیم گرفتیم که روسی هم باشه. یعنی در یک هفته 3 درس هست. یعنی از روی 3 زبان: انگلیسی، ترکی و روسی. و در آینده شاید که زیادتر هم شود. معلم دفتر را تیار کردن بهترین. اگر با فیلم شما روسی را از ما خوبتر میدونین که خواهرمون در ترچتم یه بار گفته بودن که روسی را خوب میفهمد، تاجیکی را بعضی کلمه را نمیفهمد. از همین جهت میگم با فیلم خواهرمون از ما خوبتر میفهمد، چون که در مکتب های روسی که وقتی میخونن یعنی شاید که از ما خوبتر بفهمد. به هر حال ما درس ها را برای نو آموزان تصمیم گرفتیم، کسانی که نو میخواهند این زبان را از خود کنند. خب یعنی هر کسی که نو آموز هستند خوش آمدن. حتما دفتر و قلمشون را فراموش نسازند. افیر با فکرم چسبیده است. خیلی چی باید باشه؟ فیلم معلم کم کم میدونم، لیکن نویستن فقط خطا میکنم. فهمم. هر روز افسوس این شروع که پیش میرویم. افیر حالم چسبیده است باشه. خب ki boşalt gatıyorum ama megan ama ben yalnız Türkçeni öğrenmek istiyorum. Neden başka Türkçe ders vermiyorsunuz? Türkçe گفتم باید تو زبان ترکی روزهای سه‌شنبه و جمعه یعنی 2 درسی است. یعنی سه‌شنبه زبان ترکی برای نوآموزان و پس با ترکی از کتاب استانبول، باز جمعه ترکی برای نوآموزان و باز از کتاب استانبول. یعنی اگر که از روی درس های حساب کنیم قریب 4 درس می شود یک هفته.
فعل سازمان در خوب ساز باشه اگر بهترین دستر خوزی با افهم و افجان فعل خانه ما سم زخری بیان افجان خب و فیلم که افیر ساز شد ادامه بودیم میشود خیلی اگر چسبی دیگون هم داد با خبر مکنین خب درس ها از همین کتاب می شود در راه گوراسی و قسم یکمش یعنی کتاب یکم учебник русского языка элементарный уровень китоби дарсии забони русӣ сатҳи ибтидоӣ яъне книга китоб мешавад учебник низ китоб мешавад аммо учебник китоби дарсиро мегӯянд китоби мактабиро мегӯянд китобе ки яъне китоби дарсӣ мисли китоби шеъру китоби бадеию қиссаву ҳикоя не масалан учебники шеър китоби дарсӣ мешавад خب درس از همین کتاب است خب اینجا کتاب با شکل پرا در شکل پی دی اف این کتاب را میتونیم از اینترنت پیدا کنیم در رو گبراسی و پی دی اف نویسین میبروید خب چگونه که روسی و ترکی رو از صفر آغاز کردیم و زبان روسی رو نیز از این کتاب از کتاب در راه گوراسی و از اول آغاز میکنیم از اول یعنی برای کسانی است که نوآموز هستند میخوان این زبان رو از ابتدا یا که از صفر آموختنش رو شروع کنند یک لحظه دوستان گرامی خب قلممون هم گرفتیم همه چی تیار خب دوام میدیم урок первый урок дарс мешавад маънояш первый якум мешавад якум яъне инҳо ҳастанд шумораҳои тартибӣ яъне дар ҳар забон ҳаст яъне дар забони тоҷикӣ масалан 1 2 3 4 ҳаст боз ҳаст якум дуюм сеюм чорум ва дар забони русӣ низ 1 2 3 4 ва ҳаст первый второй третий четвёртый خب اینها اعداد ترتیبی هستند урок первый درسی یکم درسی در اینجا می نویسیم تو در ویدیو آید ثبت شود درسی یکم نمیدونم خوشرو نمایان هست نیست اگر نمایان نباشه خب میتونیم کلانش کنیم خب درسی یکم درسی یکم урок первый اینجا میایم русский алфавит یعنی الفبای روسی خب الفبا را میخوانیم و کسانی که واقعا میخوان این زبان از خود کنند خواهش میکنیم دفتر قلمتون را فراموش نکنید و چگونه که در هر درس ها تکرار میکنیم از شما فقط دو خواهش داریم یک خواهش که در درس ها منتظم باشین بپرگل باشین و دویم خواهش این است که وظیفه خانگی را تیار کنید یعنی ما اگر از این کتاب 3 صفحه بگیریم اجمالا از شما طلب نمیکنیم که 3 صفحه را از یاد کنید اما وقتی وظیفه خانگی میتیم حتما از یاد کنید خب بنابراین دفتر قلمتون را بگیرین یعنی بنویسین روسکی الفابet یعنی الفبای روسی یا که الفبای زبان روسی آ ب و خود در بین قوس نوشته شدن اما کمتر خرد نشان میده اگر حرفا مایده باشن خبر ممکنه کلانترشون میکنیم خب A B V G D
ی یو ژ ز ای کراتکه ک ال ام ان او پ ر اس ت او اف خ څ چ ش твердый знак мягкий знак در اینجا گ خ خونده باشه мягкий знак یو یا خب این حرف ها برای ما تاجیکان یگان قینی ندارد. برای چی؟ به خاطر که ما و شما یعنی از سال 1940 این طرف یعنی همین حرف ها خطی استفاده میکنیم، همین حرف ها خطی می نویسیم در زبان تاجیکی و فقط در زبان تاجیکی یک کمی تلفظشون فرق میکنه. مثلا در زبان تاجیکی ایکراتکه نمیگن، در اینجا این رو در زبان تاجیکی یا اینکه یاد میگوین و باز مثلا کل میگن، مثلا در اینجا اس آمده است در زبان تاجیکی س، خب اف یعنی ف و مثل همین ها و حرف ц نیست در زبان تاجیکی ц و باز حرف ش غفص تلفظ می شود و ش باریک تلفظ می شود. این ش نیست. tвердый знак در زبان تاجیکی هست، یعنی علامت سکته استفاده می شود، یعنی نموش علامت سکته است در زبان تاجیکی و او نیست در زبان تاجیکی. мягкий знак پیش بود حاضر نیست. mягкий знак در زبان تاجیکی علامت جدایی می شد، این زمان این حرف در زبان تاجیکی استفاده نمی شود، نیست. و دیگر باقی مانده حرف ها همون حرفی است که در الفبای زبان تاجیکی هست. الفبای زبان روسی از 33 حرف عبارت است، اما الفبای زبان تاجیکی از 35 حرف عبارت است. در زبان تاجیکی مثلا ق ح و ج آمده است که در زبان روسی این حرف ها دیده نمی شود. و در زبان روسی یگان کلمه با tвердый знак و мягкий знак آغاز نمی یابند. این حرف ها فقط در مابین کلمه ها نوشته می شوند و این چنین حرف ای نیز با این حرف یگان کلمه آغاز نمی یابد در زبان روسی. خب میگذاریم در قسمت гласные звуки یعنی صدانک ها. гласные صدانک ها می شود، звуки آواز ها می شود، یعنی آوازهای صدانک. یعنی صدانک اگر خیلی ترجمه کنیم کلمه به کلمه طوری نمیگیرد، بنابراین حرف های صدانک یا با یک کلمه می توانیم صدانک ها ترجمه کنیم، صدانک ها یا حرف های صدانک. слушайте, повторяйте, читайте. слушайте فعل امر است، یعنی امر کردسته که گوش کنید. повторяйте یعنی تکرار کنید. و پیش از ت اومد و هر وقت که پیش از ت حرف و اومد و ف خوانده می شود. повторяйте. خب تکرار کنید. слушайте گوش کنید، повторяйте تکرار کنید، читайте بخونید. خب در اینجا پویتی آمده است. پویتی نیز فعل امر است، یعنی повелительное наклонение فعل امر است و در اینجا صدانک ها را آورده است، یعنی ا او او ای ای. خب
چگونه گفتیم در اولی درس، یعنی این حرفا برای همه ما و شما آشنا هستند، چون که با این حرفا یعنی زبان تاجیکی ما با این حرفا است. چرا در اینجا فقط حرفا رو آورده از ا او با مثل همین، یعنی اینها برای آموخته شدن زبان هستند که در بسیاری زبان‌های و بسیاری ملت‌ها وقتی که می‌خوان زبان روسی را آموزن، برای اونها خیلی دشوار است یعنی آموختن زبان روسی، چون که حرف‌ها رو نمی‌دونن. چگونه که برای ما مثلا زبان انگلیسی دشوار است، خیلی معذرت زیاد دوستان گرامی برای صدای نافارم. چگونه که برای ما تاجیکان زبان انگلیسی دشوار است و هرچند که کلمه های آسان بیارن، حرفا رو علاهیده بیارن، همقدر میفهمون. اما وقتی که ما با این حرفا آشنا هستیم، در نظر ما اینها آسان هستند. اینها را خواستند برای مثلا دیگر ملت ها به مثل خیتای و عرب و مثلا که ایرانی ها و افغان ها و دیگر ملت هایی که با این حرف ها آشنا نیستند، برای اونها یعنی آورده شده است که زبانشون آموخت شوند به تلفظ این حرف ها. خب حرف ها رو یک بار میخونیم چون که در نوار ثبت شود. ا او او ای 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 a o o o o o o a o u o o a o o a a o o a u o o u o a o u e e i i i i a e i e a u o i e a e a e o e u e i i o i a i a u i. خب یک کمتر شاید خنده آورم باشه که خیلی درس فقط آ دوران یعنی. خب دیگر کتاب است یعنی آورد دستش، خواستیم یک بار در نوار ثبت شد تا که شاید برای من بعد در آینده اون کس تماشا کرد نواره یعنی براش دشواری نشه. یعنی البته برای بسیاری از ما تاجیکان این حرفا آشنا هستند، یک اون اشکالی ندارد، فقط یک چند حرف در الفبای زبانی تاجیکی نیست چگونه که بیان کردیم. خب در اینجا چیتایتی آمده است. بیاین همین کلمه چیتایتی رو یعنی مصدرش چیتات دوستان یک لحظه من دارم پوشم که خواستم در شده باشه به خاطر اینترنت خوب کار کنه که آوازهای نافورم خلالدار کردم در درس. خب کلمه چیتایتی رو بیاین تصریف میکنیم. شاید که در خب برای دشوار نشیدنش همین یک صحیفه کفایگی میکنه. خب صحیفه 3 همین قدر کفایه است. فقط کلمه چیتات رو تصریف میکنیم. خب تصریف فعلی خواندن یعنی چیتات خواندن میشه و در هر فعلی که در آینده شما کدام حرفی رو که کلان دیدین به مثل حرف ا، پس او در علامت زده در همون هجا است. مثلا چیتات نمیخونیم و چیتات میخونیم. بنابراین در هر کجایی که حرف کلان آمد پس فهمین که
дар онҷа ударение ё ҳамун аломати зада ё кашиши ҳиҷо дар ҳамун ҳиҷо қарор гирифтааст. хуб барое ки баъзе калимаҳое ҳаст дар забони русӣ агар ҳиҷои якумро камтар баланд талаффуз кунем, ҳиҷои дуюмро кам талаффуз кунем, пастар талаффуз кунем, маъно тағйир меёбад. бинобар ин ударение дар забони русӣ як мавзӯи муҳим аст. хуб дар дарсҳои оянда ин чизро хоҳем гузашт. тасрифи феъли хондан читад дар забони русӣ НСВ. НСВ чӣ маъно дорад? НСВ яъне несовершенный вид мешавад. Несовершенный вид. хуб ин мавзӯи хеле калон аст. Несовершенный вид инро дар алоҳида мегирем, дар дарсҳои алоҳидагӣ. фақат ҳамин қадар бидонем ки ҳамин читад несовершенный вид аст. читад несовершенный вид. хуб дар инҷа нигоҳ кунем аз тарафи дасти чап личные местоимения, яъне ҷонишинҳои шахсӣ мешавад тарҷумаш. Прошедшее время яъне мешавад замони гузашта, настоящее время замони ҳозира, будущее время замони оянда, повелительное наклонение ҳолати амр. Яъне вақте ки мо як казро амр мекунем, фармон метем, мо бояд ки аз кадом феъл истифода кунем. хуб ҷонишинҳои шахсиро мехонем. аввал я ман мешавад, ты он ту мешавад, он яъне вай ӯ мешавад, ана вай зан мешавад, ано барои ҷинси миёна ҳаст. хуб ин грамматикаи забони русӣ чӣ гуна ки дар дарсҳои пешина гуфта будем якаме душвор аст нисбати грамматикаи забони англисӣ. ано средний род аст, ҷинси миёна аст ки ин ҷинс на дар тоҷикӣ ҳаст, на дар русӣ, на дар англисӣ аст ва на дар забони арабӣ ҳаст, на дар забони туркӣ аст. бинобар ин мо наметавонем аз ин мисол биёрем ки ин дар забони тоҷикӣ ҳамин хел мешавад. хуб яъне шумо айни замон ҳамин қадар бидонем ки он мужской род аст, яъне ҷинси мардона, ана женской род аст, ҷинси занона, ано средний род аст, ҷинси миёна. хуб мы яъне мо, шумо, они, онҳо. акнун агар ман бигӯям ки ман хондам дар замони гузашта, агар мард бошад мегӯяд ки я читал, я читал, я читал, ман хондам, ман хондам. аммо агар зан бошад чӣ? я читала, я читала, я читала. хуб ақ хуш мекунем. хуб агар бигӯем ки ту хондӣ, ты читал, ты читал, ты читал, ту хондӣ. хуб инҷа рости ман комментарро кушта будам. нав нигоҳ мекунам комментарро хеле зиёд омадааст. маъзарат аз касоне ки комментарро навиштанд, ҷавоб надодем бахшиши зиёд. ва алейкум ва салом ба ҳаматон. хуш омадед намакаса. дар ахири эфир мехонам комментариатонро. хуб агар бигӯем ки ту хондӣ, яъне ба сӯи мардак бигӯем, агар мегӯем ты читал, ты читал. агар бигӯем ту зан хондӣ, яъне ба сӯи зан, ба сӯи духтар мегӯем ты читала, ты читала, ты читала, яъне ту хондӣ. агар бигӯем вай мард хонд, яъне он читал. агар бигӯем вай зан хонд, ана читала. агар бигӯем ки хоб ин дигар на дар мард дохил мешавад, на дар зан, хоб баъзе ҳолат шояд ки дар ҳайвонҳо дохил шавад. бигӯем ки вай масалан хонд, аз ҳамин истифода мекунем. хуб як калимае бошад ки ҷинси миёна бошад агар ва инсон набошад, яъне на мард аст на зан, аммо ашё аст ё ки аз ҷумлаи ҳайвонот аст, хуб мегӯем ки вай хонд. албатта дар калимаи хондан туғрӣ намегирад, яъне вай ҳайвон чӣ хел мехонад. хуб дар грамматика овардааст, яъне ин ҷонишини шахсӣ дар грамматика ҳаст. бинобар ин ҳамчун грамматика як бор мехонемш. агар бигӯем ки мо хондем дар замони гузашта, мегӯем мы читали, мы читали, мо хондем. вы читали,
вы читали, шумо хондед. Они читали, онҳо хонданд. Дар замони гузашта. Аммо дар замони ҳозир агар бигем ки ман хондестам, яъне ман хонда истодаям, я читаю. Агар бигем ту хондестӣ, ты читаешь. Агар бигем ки вай хондестай, яъне фарқ надорад о ҷинси миёна бошад ё ҷинси занона бошад ё ҷинси мардона, яъне дар ҳар се ҳолат як вариант аст. Яъне он читает, она читает, оно читает. Яъне вай хондестай. Агар бигем ки мо хондестем, мы читаем. Агар бигем ки шумо хондестем, вы читаете, яъне шумо хондестем. Агар бигем ки вайҳо хондестанд, онҳо хондестанд, они читают, онҳо хондестанд. Аммо барои замони оянда номаълум аст ка, яъне фардо, пасфардо, яъне соли оянда, агар бигем ки ман хоҳам хонд дар оянда, мегем я буду читать. Ты будешь читать. Ту хоҳӣ хонд дар оянда. Он будет читать. Она будет читать. Оно будет читать. Вай хоҳад хонд дар оянда. Агар бигем ки мо хоҳем хонд дар оянда, мы будем читать. Вы будете читать, шумо хоҳед хонд дар оянда. Онҳо хоҳанд хонд дар оянда, они будут читать. Онҳо хоҳанд хонд дар оянда. Аммо вақте як нафара мехоҳем ки фармон бидем, амр кунем ё аз ӯ талаб кунем ки бихон, мегем ки читай. Барои як нафар. Аммо барои аз худмон калон бошад агар ё ин ки 2-3 нафар бошад, пас мегем ки читайте. Хосан агар аз худ майда бошад ва чанд нафар бошад, мегем ки читайте. Аммо аз худ калон бошад, мегем читайте, пожалуйста. Хоб як калимаи хоҳиширо дар аввал, хо дар ахир меорем. Пожалуйста, читайте пожалуйста. Хоб ин буд тасрифи феъли хондан дар забони русӣ. Ва аз китоби дарога в Россию як саҳифа гирифтем. Хоб фикр мекунам ин қадар кифоягӣ мекунад ва аз якояки шумо хоҳиш дорем ки вазифаи хонагӣ алифбои забони русиро дар дафтарҳотон нависен ва аз ёд кунед. хоб яъне ҳамин қадар аз шумо талаб дорем. вазифаи хонагӣ фақат алифбои забони русиро менависен ва аз ёд мекунед. дарси оянда рӯзи чоршанбе мешавад. яъне пагаҳ якшанбе барномаи саволҷавоб дорем, душанбе забони англисӣ дорем, сешанбе туркӣ дорем, чоршанбе русӣ дорем. хоб дар ҳамин ҷа дарси имрӯза ба поён расид. меравем суроғи комментарияи шумо. бинем чӣ навиштаанд ва ягон саволу пешниҳодо боша, агар метавонед нависен, агар набоша баъд аз хондани комментариятон мо эфира қатъ мекунем. Готовим дома, anladım, teşekkürler ediyorum. Teşekkür ediyorum мешавад. Хоб готовим дома. Феё кандот азам дастархон ҷавоб. Ман имрӯз зирабой кардам. Як лали тайёр куд. Самуса ман зирабой гирифта меём. Хоб Simple-мен салом алейкум. Созин хуб меназор. Ва алейкум салом. Simple-мен хуш омаден. Ташаккур барои омадантон. Феё дастархон зебо куд. дарсҳо сар шуд, гӯш мекунем. Дастархон зебо майли Шафаҷон. Феё бо зирабой ба мазза мешавад Афаҷон. خب کی باشد؟ فیو همه کسال لایک رو مونید. تشکر زیاد فیو. فردوس مویلوف всем привет. И вам тоже привет. Дурай ватанем. Салам алейкум. Шашм лайк мусод. Ва алейкум салом. Ташаккур барои лайктон. Зеба Юсупова лайкро фуромӯш насозед. Ташаккур Зеба Юсупова. Басир 91. 8 лайк. Салом ва алейкум салом. Ташаккур барои лайктон. Очай Басир. خب با همه سلام علیکم سلام. بسیار ننویسم گوش دارم. تشکر زیاد. چه بسیر خوش اومدین.
фею мали ман чанд то хато кардам аммо шумо не мали ман чанд то хато кардам аммо шумо не нафаҳмидам дар куҷо хато кардем ё ки дар куҷо хато накардем нафаҳмидам росте. خب универсал леди салом беҳтарин. خب ташаккур ва алайкум салом. фею муаллим имрӯз чӣ праздник доранд мотоцикло модам имрӯз гӯшомон бурдам. خب универсал леди софия 8 лайк ташаккур. рости намедонам ки баъзе вақт ҳамихе мегзаранд намедонам чӣ ҷашне доранд чӣ доранд. фею софия алайкум салом. дастархон зебо. алайкум салом хуш омадед апаҷон басир. улуғбек шӯратов қарсак ва лайк ташаккур. улуғбек шӯратов хуш омадед. лола малин закат салом ба ҳама. алайкум салом хуш омадед очай лола. улуғбек шӯратов мешава ака мой телефон работало ҷинси миёна. телефон ҷинси мужскойро аст, ҷинси мардона аст телефон. ҷинси миёна кадом калимаҳоеро мегӯянд ки хуб ин як дусе дарс баъдтар меояд. кадом калимаҳоеро ҳар калимае ки дар ахираш о ё ин ки е дошта бошад ҷинси миёна мешавад. хуб улуғбек шӯратов ҷинси миёна мешавад, аммо телефон ҷинси мардона аст. зебо юсупова чизе навиштем кур кардем. зебо юсупова муаллим як бори дигар такрор кунед расписани дарсҳоро. хуб иншоалло ҳозир мегӯям. خب расписани дарсҳо. рӯзи душанбе англисӣ, сешанбе туркӣ, чоршанбе русӣ, панҷшанбе англисӣ, ҷумъа туркӣ, шанбе русӣ, якшанбе саволу ҷавоб. ду барномаи саволу ҷавоб мегзарад. баъдан дарси компютерӣ сар мешавад. яъне баъди ду якшанбе усун дарси компютерӣ сар мешавад. компютер барои навёдгиро. хоб туғри гуфтам, яъне ҳамин се забонае ба навбат мераванд. масалан англисӣ, туркӣ, русӣ. боз мегардем англисӣ, туркӣ, русӣ. масалан душанбе, сешанбе, чоршанбе. душанбе англисӣ, сешанбе туркӣ, чоршанбе русӣ. боз бармегардем панҷшанбе англисӣ, ҷумъа туркӣ, шанбе русӣ. якшанбе хоб компютерш бигем. якшанбе рӯзи компютер аст барои навёдгиро, аммо ин баъд аз 2 ҳафта баъд аст, яъне баъд аз барномаи саволу ҷавоб 10 қисм шавад баъдан. хоб ки бошад? фирдавс моминов устод, шумо дар куҷо хондагӣ? ман худомӯзӣ кардагим рости бисёри фанҳоро, бисёри забонҳоро худомӯзӣ кардагим. ба шакли худомӯзӣ аз марказҳои забономӯзӣ хондагим, аз тариқи интернет хондагим ва мисли ҳамин. яъне ягон донишгоҳро хатм накардам рости. яъне ҳам синфи 11 хондем ба мисли бисёриҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ. хоб улуғбек шӯратов лайк. мо ҳам лайк мемонем барои омадантон. хуш омадед. муҳаммад яқубов боксинг исфара. салом алайкум. ва алайкум салом бародари азиз. ташаккури зиёд барои омадантон ва ташаккур барои дастгириётон ки дар эфиртон хеле дастгирӣ кардем. миннатдор ҳастем. сарбаланд бошед. муҳаммад яқубов боксинг исфара 11 лайк. ташаккури зиёд барои лайктон. ҷоник шоев салом алайк ҳаматонда дер кам бугӯ хайо камтар дер кардем. ва алайкум салом хуш омадем ки ҷоник шоев. муҳаммад яқубов гап нест акаҷон, мо ҳаминҷа то хорафта ман ҳаминҷо ташаккури зиёд. наметавонем аз паи корбортон шумо иншоалло ки эфира баъд аз ин комментариҳо тамом шаванд, ягон пешниҳод ягон савол набошад ҷамъбаст мекунем эфира.
мо ҳам шуморо гӯш дорем. Саломат бошед. Ташаккур. Фирдавс Пурнишо устод бисёри забонҳоро медонем, барои ҳама гуфтам. Ҳамаш аз ҳамин забоном чи аз худомӯзӣ аз ростӣ. Яъне аз тариқи интернет, яъне барномаи Skype ҳеҷ чизро абдонӣ нагар. Курсҳои забономӯзӣ ҳастай, яъне хосатан англисӣ, туркӣ, ҳамин забонҳоро аз тариқи бигем ки курсҳои забономӯзӣ омӯхтагем ва боз баъзе забонҳоро аз марказҳо омӯхтагем, марказ хондагем, маркази забономӯзӣ. Яъне ҳам хеле хуб. Вебкамера мекушамаш, чунки ба филм бисёр часпидестай. Вебкамро мекушем, чунки бисёр часпидестай. хуб, як касе агар номи китоб пурса, ин хел биста ба филм беҳтар аст. аз ҳамин китоб дарсҳо идома доранд. оилаи тоҷикӣ дар Москва. Ассалому алайкум дӯстон, ҳама каса созем. Ва алайкум салом. Шукри худо хубем тенҷем. Шумо нағзен созем, хуш омадем. Фею муаллим бум меган ҳеҷ кас аз пеши худ ҳеҷ чиз нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. Дурӯғ буда, агар ҳаракат мекарде мешида. Бале, яъне ҳаракат кунем мешава, аммо яъне ин гапи шумо ҳам ҷон дорад вақте мегӯянд ки ҳеҷ кас аз пеши худ ҳеҷ чиз нашуд. Ҷон дорад. Масалан ман дар хона бишинам бигӯям ки ман баъд аз 10 сол тарҷимон мешавам, намешавам. Яъне ман дар хона бишинам бигӯям ки баъд аз 20 сол масалан муаллим мешавам, намешавам. барои чӣ? Ба хотире ки ҳаракат кардам дар кор. Яъне пеш ягон муаллим рафтам дар кор, дар курсҳои онлайнӣ иштирок кардам дар кор, ягон марказ рафтам дар кор. хуб дига ҳозир рӯз ба рӯз ҳамаи чиз аз тариқи интернет шидастай. Метавонем YouTube да нависем фалон курс масалан мехоҳем, фалон забон омӯхтан мехоҳем. Яъне шуморо масалан ёд метиҳад. Ҳамин маънош ҳамине ки яъне як нафаре барои шумо дастгирӣ дора ёдтон метавад масалан. Яъне хо масалан забони русӣ боша, англисӣ боша, дигар забонҳо. Яъне ман худам дар назар надорам, ман худам донишомӯзам, яъне ман меомӯзам масалан мо ба дараҷаи устозӣ наразидем. Масалан мегӯям ки яъне ҳар як нафар дар хона бишина бигӯяд ман ҳарчӣ мешавам, намешавам. Бояд ки кӯшиш кунам. Яъне ҳадди ақал агар чанде ки ҳозир дига замони пеш нест, замони 10 сол пеш нест ки хезем 10 километр тай кунем, бирем дар марказ бихонем бием. Ҳозир фақат ҳиммат дар кор, фақат бале ҳимматбаландӣ дар кор ки аз ҳамон ҷойгоҳи хобам рост шавем, хо дар пешмон компютер аст, хо телефон аст, яъне биқапем як дафтарака дар пешмон мемонем. ҳамин қадар кор мекунем, тамом. ҳамин қадар корам агар мегӯем ки намефурамон, пас маълум мешавад ки ояндамонро ба дасти худмон бигӯем ки хо обод мекунем, хо вайрон мекунем. Муҳаммад Яқубов, эфир кайсар шида буд, мо спортзал нав омадем, дидем эфир будааст. Соати 8 сар шида буд, соати 8 ба вақти Москва. Муҳаммад Таҷике, салом ба ҳама, мо дер кардем. Ва алайкум салом. Хуб, дарсҳои мо ҳар рӯз соати 8 сар мешаванд. Яъне метавонем ки соати 8 марҳамат ҳозир шавем. Гатовим дома, хуш омадем. WW Баҳор, салом. WW Баҳор, созен хубин ҳама каса. Ва алайкум салом. Шукри худо хубин тенҷем. Шумо нағзем созен. хуш омадем. 13 лайк. Ташаккур барои лайк мондантон. хуб дӯстони гиромӣ, дар ҳаминҷа эфира ба поён мерасонем. ягон кас агар ягон пешниҳод дошта бошад, дарсҳо қим буданд, осон буданд, бисёртар бигирем ё камтар бигирем, ягон тавсия дошта бошанд, ягон пешниҳод дошта бошанд, метавонам пешниҳод кунам. агар кам бошанд зиёдаш мекунем, агар зиёд бошанд камтараш мекунем, чунки шояд ки баъзеҳо душвор боша масалан. Метавонем фикротона бигем, аммо агар ягон фикр гуфтанӣ надошта бошем, хуб боки надорад. дар ҳаминҷа чӣ кор мекунем? Эфира ба поён мерасонем. чӣ гуфтем? агар розӣ боша хай эфира чӣ кор кунем? қатъ кунем. зебои успор, раҳмат ба падару муаллим. Ташаккури зиёд. раҳмат ба шумо ки қадр мекунед миёед. Фейза Ватислава, спасибо огромное.
пешниҳод нест, ягон тавсия нест. Мебинем комменту яъне Фирдавс Моинов аввалаш осона камтар бисёр кунед. Бисёртараш кунем, бале рост мегӯям, аввалаш осона. Барои чӣ осона? Барои ки ин китоб яъне барои касоне таҳия шудааст ки масалан ин ҳарфҳо қатъи ин ҳарфҳо дар забоншон нест. Яъне ба мисли мо тоҷикон нестанд ки ин ҳарфҳо барошон ошно бошад. Барои онҳо таҳия шудааст. Яъне хостан ин китобра ман бигам ки ҳамин китоби ки ҳозир дарс гирифтем, ира ман се бор барои тоҷик дарс додагӣ ҳастам ва як бори дигар барои хуб як миллати дигар дарс додагӣ ҳастем ки он тамоман забонаш на тоҷикӣ буд, на рус чӣ буд, масалан ки забонҳое набуд ки ба ин ҳарфҳо қариб бошанд. Бинобар ин вақте ки дарс медодам ба ғайр аз тоҷикҳо масалан ҳамин китоба онҳо хеле душворӣ мекашиданд. Вақте дар ҳамин алифбо мо аз аввали дарс то ахири дарса истодагӣ ҳастем. Яъне ин ҳарф чӣ аст? Яъне хеле хуб дигар онҳо масалан ҳарфи аро мешунанд ки дар англисӣ ин ҳарф ҳаст. Мисли а, мисли о, мисли масалан р дар забони англисӣ п аст. Хуб ва мисли баъзе ҳарфҳо ҳаст дар забони баъзе бигем миллатҳо. Аммо вақте ки инҳоро мехонӣ, масалан а, о, у, и, масалан инҳоро мехонӣ, бисёр мефорашон ва мехоҳанд ки такрор бихонӣ ира. Яъне такрор кунӣ ки ва ё гӯш кунанд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ин ҳарфҳо барои онҳо ошно нестанд. Аммо барои чӣ дар назари мо шумо ин чиз ошно, яъне осон тофтаста? Барои ки забони мо аз ҳамин ҳарфҳо иборат ҳастанд. Ба ҳамин хотир осон ҳастанд. Хуб аввалаш бале рост мегӯям як камтар осон буд. Хуб як 3-4 саҳифа усунтар, баъд остоста дигар дарсҳо ҳам душвор шидан мегиранд. Яъне инҷо то инҷо яъне ҳиҷо ҳастанд, ино баъзеш ҳиҷо ҳастанд, баъзе ҳарф ҳастанд. Аллакай дар калима мегзарем, дар инҷа аз калима шурӯъ мекунем ва аллакай боз ҷумлада мегзарем, ибораву ҷумлаҳода мегзарем. хуб ба мисли ҳаминҳо яъне ва грамматика инҷа мавзӯи хуб касе агар огоҳ бошад, яъне интонационная конструксия, ин мавзӯъ хеле мавзӯи калон аст. Интонационная конструксия 1, 2, 3 яъне лаҳҷаҳои лаҳҷае ки ҷумла масалан баъзеш агар поёнаш баланд садо буда чӣ хел аст, паст садо буда чӣ хел аст, ба мисли ҳамин. Хуб бале дуруст мегӯям, дар аввал як каме осон бигирем, 2 саҳифа ё 3 саҳифа бигирем ва боз мебинем агар зиёд шид хеле бо камаш мекунем, кам боша боз зиёдш мекунем. Хуб ҳаминҷа боша огоҳ мумкине ки хуб кам гирифтем зиёдш кунем, ё ки зиёд гирифтем камаш кунем. хуб аммо аз шумо хоҳиш, болои хоҳишам ин аст ки кӯшиш кунен ҳар як дарса бинависен. Яъне вақте ки вазифаи хонагӣ мегӯем бинависен. Дар назартон осон метавон мегӯед алфави чи аст, яъне осон аст. Аммо вақте ки як камтар пеш меравем, баъдан ин ҳарфҳо барои мо сахт дар кор ҳастанд масалан. хуб такрор ҳам мешавад, чандин бор такрор кардем. бисёри ҳарфҳош ки дар забони тоҷикӣ монанд ҳастанд барои мо он қадар мушкиле надорад. феюрсе навиштем куркардагиен, гатовим дома майлаш хайр, ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошен, саломат бошен, гатовим дома. хуш омаден. хуб мо бо иҷозат эфира дорем қатъ мекунем. Фею муаллим, манда дарс маъқул шуд, ман грамматикаи забони русиро намедонам. хуб ин китоб ҳам қашон, яъне грамматикаро оста медрора дар китоб, масалан то саҳифаҳои масалан 5-6 грамматика нест, баъд и қайб медрора, бо пештар мерава, бо и қайб медрора ва мисли ҳамин. яъне Фирдавс Моинов мешавад зиёдтарш кунем. хуб иншоалло аз дарси оянда зиёдтарш мекунем. Беспредел. Салом алейкум устоз Созир, хубед? Алейкум салом. Беспредел номтон Яъқубҷон буд, агар хато накунам. хуш омаден. ташаккур барои омадантон. чӣ ҳол дорем? хубен? тенҷен? тансиҳат ҳастен? хуб Фирдавс Моинов, ман я видеоро 3 бор тамошо мекунам.
بهترین کار میکنه برادر، بهترین کار میکنه. من یک برای خاطر نگفتم که مثلا اگر ویدیو من را تماشا کنید نه، هر یک ویدیو را وقتی تماشا میکنین فرض را ویدیو کسی هسته از کجا دسترس میشود، ویدیو را همه خیلی تماشاش کنین که بنویسین، تماشاش کنین، تکرار تماشاش کنین، باز تکرار تماشا کنین، همه خیلی تماشا کنین، همه خیلی همون درس از خود کنین که اگر همسایتون آمد گفت که همین درس برای مرا بفهمون تو فهموندش بتونید. اگر همسایت، اگر رفیق، اگر در یک خوابگاه خواب باشین، اگر هم دانشگاه تا هم کورس، اگر همین درس فهمونده تونستی پس تو درس فهمیدگی هستی. اگر فهموندش نتونستی بگو که ای برا خودت بخون، خودت میفهمیش، یا که ای مرا سوق ساز نفهمیدمش. وقتی ساز نفهمیدی وقتی خودت برباد دادی. بنابراین کوشش کنین که وقتی که یه درس از خود میکنین یا خیلی از خود کنین که دیگه کس فهموده بتونین با فهمو بهترین کار میکنین. فرهاد تیجه سلام اکا 14 لایک. و علیکم سلام، تشکر برای لایک، خوش آمدین. چی داره نکر شکری خدا خوبین تنجیم، شما خوبین تنجین. اگر درس تیار شد، بله درس زبان روسی بود تیار شد، خاتمه یافت. سلام فیو، سلام اکای صبر. محمد یعقوبوف بهترین فیو علیکم رسول الله. فرهاد شکرانه خداوند سازیم، شما سازین، سلامتی خوب، پدرتون سلامتیش خوب شد. فرهاد جان پدرتون چیکار شد؟ پدرتون خوب است، سلامتیش بهتر شد. خب فیوال بسپردل ها شناختین، خوش باشین، رحمت شکری الله، شما سازین خوبین، انشاءالله خیر در پناه الله باشین. ما رفتن مایلش خوش آمدین که یعقوب جان. До свидания, до встречи, пока-пока. خب دوستان گرامی، در اینجا با اجازت شما من افیر الا قطع کنم. اگر یگان کس یگان گفتنی نداشته باشه تمام در اینجا افیر قطع میکنیم و باز انشالله که از فردا برنامه سوال جواب است، فراموش نکنید برنامه سوال جواب را. خب فقط در اخیر همین رسم رو میمونم برای کسانی که خب خودشون نبینن که در کدام حالت قرار دارن. اگر در زینه یکم باشین، در زینه یکم یعنی я не буду это делать، یعنی من نمیتونم این کار، معنی که من خواهش ندارم همین کارو بکنم، به معنای همین میشینین تا یعنی اون زمانی که بگیم که زندگی مشکل نشود. اما وقتی که شما حالت خوب نیست بگیم نه я хочу это сделать، من میخواهم این کارو انجام دادن، پس شما الکی یک قدم رو به حیاتی بهتر میخواهید که قدم نهانید. و лестница زینه دیوم یعنی как это сделать، یعنی فکر کرده است. این هم حالتی خوب است که انسان فکر دارد که من این را چخیل انجام میتونم، اول از کجا سر کنم، چیکار کنم، چیکار نکنم مثلا. خب زینه دیوم، زینه دیگرش میگه я постараюсь это сделать، یعنی من کوشش میکنم که این کار را انجام بدم. و زینه دیگرش я могу это сделать، من میتوانم این کار را انجام دادن. я сделаю это، من این کار را انجام میدم. есть я сделал это، پس من این کار را انجام دادم. یعنی هر یکی از ما در همین زینه ها قرار داریم، در یکی از همین زینه ها. پس کوشش کنیم که در یک زینه باشیم که رو به بهبودی باشیم. زینه که نگاه کنیم я постараюсь это сделать، زینه خوب است، یعنی رو به بهبودی خوب. دیگر هر کس فکر میکنیم که معنای رسم رو خوب درک کرد که معنای رسم چی است. یعنی باید که انسان کوشش کنه به یک حالت بهتر رفته رسیده.
فردوس مومنوف خیر استاد در پناه خداوند. سلامت باشین. خدا نگهدار که فردوس مومنوف. فیو رحمت معلم به همه شب‌های رحمانی دسترخوان زیبا سازمانید. خب با شما نیز شب‌های رحمانی فیو برات رحمت در پای فیو سربلند باشین. دسترخوان زیبا سلامت باشین. باجان فیو شما دارم شب‌های خوش در امانی الله باشین. باجان فرات اپای فیو پدرم خیلی بهتر. خب خدا کنه که خیلی بهتر شده باشه. خدا ما شفای کامل شفای عاجل نصیب شما بگردونه. سلام پای دسترخوان زیبا و علیکم سلام فرات. خب در اینجا دوستان با اجازه شما ایفیده قد میکنیم. شب خوش به همتون. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.